Idemo oštrenje noževa. Vrhunski proizvod. Ema Drino, pravi si, boga. Ja, Bruce, imam, a tebi dođem oštit nož. Ovo nije Bruce, ovo je sad šmirnu šajba. I opet sam preporučio mnogima da radi. Je opasno. Onaj ko ne zna. Nije nigdje izgorio, nije. Nije, ovo je pucno. Viš, Presavršeno. Ovo nigdje izgorio nije, ne može i ne smije. Ko ima problema s nožem, ima naš Drino da riješi. Nerješivo čovjek rešava. Znači, tamo se okolo. Kako brusimo lijevu, tako i desnu stranu. Da bi to bilo više nego savršeno. Izbijena ona prva rupica, prvo sečenje poravnato. Sad ćemo vidjeti sad drugim šta će biti. Da ima osa. Osa. Simetrija mora biti negdje.
Više nego savršeno. Sad Mašala, mašala. Mašala, mašala. sam promijenio se. Žicu. Žilet. Žilet mu nije ravan. Evo ljudi, ako imate problem, Drino je tu da riješi vaš problem. Vidio. Još ko zna rad nožem, ovo je pravo rješenje. Hvala.